Reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kutwereka ko mudukurikiye muri mu bice bitandukanye. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Tshisekedi baraza guhurira i Rwanda akaba ari mu gihugu cya Angola. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo bitezwe ko bahurira i Rwanda muri Angola hagati yo kuri wa kabiri tariki ya 5 Nyakanga n'ejo kuwa gatatu tariki ya 6 Nyakanga nibwo byitezwe ko bakuru b'ibihugu byombi bahura ku buhuza bwa Perezida Joao Lourenço wa Angola. Perezida Joao Lourenço kuri uyoboye akarere k'ibiyaga bigari ICGLR nawe wabatumiye. Yitezwe ko abakuru b'ibihugu byombi baganira ku makimbirane amaze igihe ari hagati y'u Rwanda na Congo Kinshasa mu rwego rwo kuyavugutira umuti. Kuri ubu amezi arakabaka babiri ibihugu byombi birebana y'ingwe ku mpamvu z'ibirego Kinshasa imaze igihe irega u Rwanda irushinja gufasha inyeshyamba zo mutwe wa M23 umaze igihe mu mirwano n'ingabo za leta FARDC. Ibi byanatumye guverinoma ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ihagarika amasezerano yose yari yarasinyanye n'u Rwanda ndetse nahagarika ingendo za sosiyete ya Rwandair ku butaka bwayo. U Rwanda cyakora cyo rwakunze guhakana ko nta bufasha ubwo aribwo bwose ruha M23 rukavuga kuri ya mutwe nta naho uhuriye narwo nk'uko Kongo imaze igihe ibivuga. Ba Perezida Kagame na Tshisekedi bagiye guhura mu gihe umuryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba ukomeje imyiteguro yo kohereza ingabo zawo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa DRC. Izi ngabo cyakora cyo ntizizaba zirimo iz'u Rwanda kuko Kongo Kinshasa yagaragaje ko itazishaka ku butaka bwayo. Perezida Kagame mu kiganiro yagiranye na RBA kuri wa mbere yagaragaje ko kuba Kongo Kinshasa yarakumira ingabo z'u Rwanda nta kibazo kirimo kuko nta nuwo rwingingira koherezayo ingabo. Ati niba mbyibuka neza u Rwanda rwageze mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba mbere ya DRC, ati byo ariko ntacyo bitwaye, ati twese turabanyamuryango w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Iyo bavuze rero ingabo za East Africa ati mu by'ukuri bisobanura ko u Rwanda ruri mu bagize izo ngabo. Ati bariko kandi bituma urugendo ndetse n'umuti w'ikibazo byoroha kurushaho. Ati mu gihe uruhande bireba ari rwo Repubulika Demokarasi ya Kongo ruvuga ko rutewe ikibazo no kuba u Rwanda rwakwitabira, ati byo nta kibazo binteye, ati nta muntu n'umwe turi kwinginga ngo tube muri izi ngabo. Perezida Kagame yavuze ko nubwo Repubulika Demokarasi ya Kongo ivuga ko itifuza ingabo z'umuryango z'u Rwanda za RDF ubutaka bwayo, uko byagenda kose uwo ari we wese yatumiriye ati kugarura amahoro ku butaka bwayo akwiye gukemura ikibazo neza. Yavuze ko ikibazo cy'umutekano muke uri mu burasirazuba bwa Kongo gikemutse neza ntacyo byaba bitwaye u Rwanda. Ati baramutse baje bavuga bati tugiye kurandura burundu iyi FDLR ikomeje guteza ibibazo hagati y'u Rwanda na Kongo, hanyuma bagakomeza kuvuga bati tugiye gushyigikira amahoro muri iki gihe cy'uburasirazuba bwa Kongo, ndetse kandi bakanazirikana ko abanyekongo bavuga ikinyarwanda M23 basubizwa muri sosiyete ya Kongo hanyuma bagasubizwa uburenganzira bwabo nk'abaturage b'iki gihugu ku buryo badakomeza kurwana. Ati ni kuki nagira ikibazo. Yavuze kandi ko ingabo ziramutse zihaye u Rwanda garanti yuko nta bisasu bizongera kuraswa ku butaka bwarwo byaba bikozwe na FARDC cyangwa FDLR nabyo ntacyo byaba bitwaye. Kubwa Perezida Kagame ngo yakwishimira ko ibi byagerwaho nta ruhare rw'u Rwanda rurimo kuko n'ubundi kohereza ingabo zarwo muri Kongo hari ikindi kiguzi byatwara. U Rwanda rwahimbaje umunsi wo kwibohora no kwikukira. Perezida w'ico gihugu Paul Kagame yashikirije ijambo abanyarwanda ryashimikiye ahanini ku kibazo c'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Inkuru tubaza mugenzi wacu i Kigali mu Rwanda Asumta Kaboye. Nta birori nyirizina byabaye nk'uko byabimenyerewe mu bihe byashize mbere ya COVID-19, gusa ari mu biro bye Perezida Kagame yahaye televiziyo y'igihugu ikiganiro cyasubije abari bamaze igihe bibaza niba umunsi w'ubwigenge utaribagiranye mu Rwanda. Uyu munsi tariki 9 Nyakanga ari umunsi twizihiza isabukuru z'ubwoko bubiri tubitwarira hamwe. Ya mbere ni ubwigenge twabonye hashize imyaka 60 ubu, hanyuma 28 yo kwibohora. Aho kugira ngo dukore ibintu byose hamwe, tufate umunsi umwe then dufate undi nyuma y'iminsi mike twabishyize hamwe. Nagira ngo rero byose mbishyize hamwe nifurize umunsi mwiza ku banyarwanda bose. Muri iki kiganiro kandi umukuru w'igihugu yagarutse cyane ku bibazo bimaze iminsi bivugwa hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iki gihugu kimaze igihe gishinja u Rwanda gutera inkunga umutwe w'abarwanyi ba M23. Perezida Kagame yavuze ko abashinja u Rwanda gufasha M23 bavuga ibintu ko bitari.
kuri we gukemura ibibazo bya M23 bikeneye kwitwaza uburyo bwa politike aho kuba uburyo bw'intambara. Yakomeje agira ati icyambere Kongo ifite ibibazo byayo igomba gukemura, natwe dufite ibyacu nk'ibihugu byigenga, hatabayeho kwivanga mu by'undi dushobora gukorana aho tubihisemo. Umukuru w'igihugu yagarutse no kuri FDLR aho yagaragaje ko idakwiye gushyigikirwa n'igihugu cya Kongo. So it's not acceptable that rero ntabwo bikwiye ko FDLR yafashwa na rimwe ngo yinjire ku butaka bwacu cyangwa ngo ifashwe kurasa ku butaka bwacu yica abaturage bacu. Ntitwigeze dukorera ibintu nk'ibyo Kongo. Icya kabiri, hakenewe gukemura mu buryo bwa politiki ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda harimo n'abo bagize icyo cyitwa M23. Perezida Kagame kandi yanagarutse ku bashatse guhungabanya umutekano mu gihe u Rwanda rwari mu bikorwa byo kwakira inama ya CHOGM y'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'icyongereza. Byo guhuga byo ntabwo birimo, ahubwo bo nibo bashatse guhungabanya umutekano muri iriya minsi, bibwira ko duhuze, ariko ku buryo bwo guhuga bikatubuza umutekano wacu bo ntabwo bihari. Ndetse abenshi bifuzaga ko n'umutekano wahungabana no mu mujyi aho izo inama izabiri. Ntabwo byakunze, kandi n'ibindi bihe ntabwo bizaborohera. Perezida Kagame kandi yasubije Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi n'abandi bavuga ko badashaka ko u Rwanda ruzatanga ingabo mu z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zizajya gushakira amahoro Kongo. Yagize ati ntabwo turimo gusaba ngo tubigiremo uruhare. Perezida Kagame yavuze ko izindi ngabo zitanze icyizere ko nta uzongera guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'ibirimo kuba muri iki gihe, ko nta kibazo u Rwanda rwagira. Yakomeje agira ati twakwishimira ko bikorwa nta ruhare tubigizemo, kuko ubundi kubigiramo uruhare bidusaba ikiguzi. Umunsi wo kwibohora bahuriranye n'igikorwa cyabereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Nyaruguru ahabaye ibikorwa byo gutaha amazu yubakiwe abatishoboye. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Assumpta Kaboyi, urakenuye inkuru yawe abakunzi b'Ijwi ry'Amerika bashaka kongera kwisanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Wagarutse mu vy'umutekano mu karere mu gihugu c'u Burundi, Mutama n'umwuzukuru wiwe barayirishwe n'abantu bitwaje inkoho muri commune Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi hari mwijoro ryejo kwa Mungu. Mutamakazi wiwe nawe nyene yarakomeretse, abisha abo bantu baciye biruka bakaba bataramenyekana. Reka ibindi tubaze umugenzi wacu Elojo Wirikaneza akorera mu biro vy'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya. Igitero cyahitanye Mutama Joseph Ndahabonimana w'imyaka 85 n'umwuzukuru w'imyaka 20 cyabaye saa 5 zirenga gato mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Cyabereye ku musozi na zone Kiramira ni muri commune Rugombo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushe burengero bw'u Burundi. Uwo Mutama yarashwe amasasu 15 yose nk'uko vyemezwa n'abasigwa biwe. Colette Kobwa afite imyaka 38 umupfakazi wa nyakwigendera yabwiye Ijwi ry'Amerika uko vyagenze. Nawe nyene yakomerekejwe n'urusasu. Mvuye kwa muganga nirinjyanye gucyaye hanyuma ndegura umutwe gucya nza gukaba kavidoroshi yari impande yanje ncane numvise urugi barusitura aca rero urusoro runsanga ameze gucya nyene kwanza nzameze gucya nyene nimba mworonka itohoza mukumva ko bimeze. Violette Bizimana umwe mu babanyi b'umuhana watewe yemeza ko habuze amasasu menshi binanira abanyagihugu gutabara kubera baciye batekerwa n'ubwoba. Twebwe tumaze kumva iyo nkuru mbi kwibaye twaracitse umugongo tubura uko tubigenza. Hari mw'ijoro nko masaa 5 twumva inkoho ziravutse, hama rero inkoho zivutse twese turabyuka turiruka nyene tugize guje twumva inkoho yongeye kuvugira mw'ibarabara. Turabura uko tubigenza, turaririra mu nzu turashize inkonye zari urusakisaki, tuca tubura uko tubigenza. Tubonye rikeye dushima Imana dusanga ko kabishe kabaye hano umuntu bamwishe bamutabanyanze n'amasoro ntiworeye ukuntu bamugize.
Umupfasoni Bizimana asigura ko atangorane n'imwe nyakwigendera n'abiwe bari bafitaniye n'abantu mu kibano. Uyu muryango twebwe twari tubanye neza n'ukuri nta ngorane zari zirimo, oya nta ngorane zarimo n'ukuri twasenyera ku mugozi umwe. Twebwe icyo twosaba abajejwe umutekano nuko bokurikirana bakagira itohoza, hari igihe Imana yofasha bakamenya iherezo ry'abakoze ako kazi. Jean Ndayizeye umwe mu bahungu wabo b'umuhisi atwiganira uko umuhungu wa mwene se wabo yishwe akamenyesha ko mu nyuma abantu bagerageje gutangira izo nkozi z'ikibi babura aho zakamanganiye. Uwo mwana bamurashe yaboroze gatatu, twere duca tuvuga ati mbo twamaze gufata, twere duca twambara umusozi tukawukizura kugira turabe izo nemi iba izananye. Turaduga rero turi mibarabara, urabona hariho dufate nk'imetero nk'amajana 5 uvuye ngaha geraho bamurasi uwo mwana kubera ari ahantu hakameze nk'agakorosi, biracana n'ukene tuhashika duca turaseka umusozi gutyo kugira ngo dukorokera aho hantu. Niho rero jewe nari imbere muritse imbere gutyo kunitoroshi nca ndamubona ko ari umupira we yarayambaye na indawuzi, nca mvuga ati ni Bemba kubera bamutazira Bemba, ati ni Bemba barashe. Tugiye kuraba nca tusanga bamurashe aha mu rubeshi ruca ruserukana ngaha mu mutima. Iyumvira ko umusore yazize kuba yamenye abihaye inkumbi banka ko azobavuga ukwene byoba byagenze yabamenye, ukwene bamurashe basa n'abahwana ariko aratahuka nabo bavuye kwiha inkumbi ngaha. Umuciye ku muntu ndakuzi nca ndakumenya ati uyu ni Kwizera canke ujya ni Elias, nkeka bavuze ati uyu muhungu aratumenye aratuvuga. Rero guca bahindukira rero cwarari umurasa ko barumurashe mu rubeshi ruseruka mu mutima. Gico no hamagarira abantu babagifise ibigwanisho bicira umuriro mu nzu. Umuntu wese atunze igigwanisho atabifite uburenganzira ko yogitanga bajeje umutekano kugira ngo ntibigume byiha inkumbi. Je no rusaba rero abantu bajeje umutekano ukora amatohoza yimbitse izo nkozi zikamenyekana zigashengezwa zikaja habona. Umukuru wa zone Kiramira amenyesha ko vyagoye cyane abanyagihugu kuja gutabara kuko bateye bari bitwaje ibigwanisho bicira umuriro, ariko barabashimira ko batabaje hakiri kare kandi bashobora kuko bashoboye. Ahamagarira abanyagihugu kwirinda kwihorana ni mu gihe bivugwa ko indyane z'amatongo zishobora kuba ziri inyuma